Hey Tabafethu, this video is brought to you by EasyBets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. Welcome to my fans on the TV. It's the CAF Champions League. Para 0, Pyramid 0. Don't forget to subscribe. Become a member. I'm joined by Zweli, Brian, Dlamini. Hola Stivo, hola mafans wethu. Ngishawa iflu uthi manje yona kila ngazongibhedela. Wena ngizokubamba la ngikubambe nale. Nasemoyisi Mapita. Ya ukhila ngizomqeda futhi akezelana ngivele ngimqede. Sondela. Lalela ngiyi3 ukhila uyazi ngiyamkhipha ku top 8. Ngiyi10 ngithatha into yami ikhaba ku Nedbank. Kanjalo nje. Kanjalo nje. Angakazwele angithusela kuzobona kusenze njani. Ya kodwa lana ubonile ukuthi yini iVAR wayisidinga eMzansi ngoba yena ufike ku finali ngoba iVAR mengekho eMzansi. Ayikho. Uyabona kube ibikhona mhlambe asazi mokuzonzakalani. Uyabona. Yesibo labo bantu akhuluma ngabo labathi ngibashaye ngoba iVAR ngekho sibo ba benefita since 2021 mfethu until 2025 engayo ama offside kuKaizer Chiefs understand so akuna pain akuna next mangabe naye une pain makagundele njebe lalela khona le ndaba le uthi uzongithola lana ne amazayona iGood Friday awazanga kalentuzana aqamele ngomathi umizifiso zethu uma izifiso zethu zingaphumeleli ungakhohlwa ukuthi size lana because lapha ekhaya lethu kuyathandaza. Angithi nina benigijimisa ngale ukuthi nani nike niyele Moria na banikeza isikhathi ukuthi bayabothandaza lapho so manje ama Good Friday wenza kahle ukuthi ufake isonto lapha yana njengoba nami bengilana ne bengizogada ukuthi wena lo muthi wakho ubalekisela ngalo ngoba lapha labantu abalapha esigodini ba prophet mfethu ba good ngo prophet so bokhipha lo yamuthi loye ongale esigodini ende wena bonke uzowuletha la akungitshela into ewani wasingakwazi ukusebenzisa i-changing room yenu kunani la guys come on why thina Pirates mama sisabantu lapha siyavula ama changing room kunani changing room yakho lalela ngifuna ukutshela into eyi1 mangabe ucashile kami ne nginama room you understand ungafuni usebenzise i-main toilet sebenzisa i-toilet lesebenzisa abanye abaqashi wayimena hayla lona national stadium national stadium lena akusi Chiefs Village hamba le Chiefs Village next door Sun City hamba next door Sun City ayiboshwa yesibo mangaba ukho right mangabe sibo awukho right lana mangaba ukho right lana sibo ufanana nayo indoda ngoba le ndoda le iceda kusho khona manje yathi why killer ningafuni ukuthi sisebenzise ile changing room yenu you understand then uzothi hambe naturene yeni se naturene yabo ukuthi uyagula. There is something wrong, guys. No. Lalela. Uqashile la. Makaqashile vele umuntu wena maqashe kwami ngicina ngikutshela ngoba kunika ikhiye ngithi naku kwakho lapha ngizothi kwakho kwami kodwa uqashile lo muntu. Uqashile. Mara akusikhala. Lalela. Mina angidependanga i-home game yami ne Moses Mapita you understand i-home game yeKaizer Chiefs ePulukwane
Polokwane i-home game ye-Kaizer Chiefs FNB Stadium i-home game ye-Kaizer Chiefs lo dodi lo enginawo la esayidini ulapha njengoba babakhiphile ngoba abanakhaya kokucala abana stadium mina kungcono ikhaya nginalo inachureni khona yena baqashile how many years solo kubaqashile understand abana training facility abana next Angikhomba ivillage ye-Pirate ikuphi ye-Pirate asinayo ivillage sijima lapha eRand Stadium. Aspinama Kufa Cup. Sibo Mpinjam Esithibo bheka uthukile na uyazi naye ukuthi vele kunjalo siyamxosha unabi sekushaya isikhathi sokuthi ahambe uzoxoshwa iPirates. lalela angayi-understand lalela Sibo unabi akayindawo uyangi-understand unabi akayindawo mina ngiyabazi abantu ngiyabazi abantu. Okay, asirapele game sizokhuluma nawo man of the match i-VAR isikhombisile ukuthi la eSouth Africa siyayidinga njengokuthi abanye bangena ngeposho kuma final. Bathi ngibuza ukhila bekuyigoli leya bekwamagoli. Sibo masingaba honest ne amagoli lawo yana bekune offside nesandla lapha yana sibe honest understand Okay, asibonge sohlangana nge-3 hlangana nge-10.